Okushaba oku kukorirwe mu mushomo gutebekanisibwa b'ekitongore kya ABI hamwe n'aba Green Financing ogubira hara Ankure Resort and Spa omu municipality ya Ntungamo. That right now we are struggling with productivity from land because of the practices that we didn't do. So that's why it's incumbent upon you as key players in the financial sector to guide our people in also coming up in embracing agronomic, in coming up with good agricultural practices. Tugezaako kukola oba kye tugezaako okutendeka ebitongole ebikola mu kuwola ssente era bannayuganda bye beesiga kulaba nga batunuulira embeera y'obutonde, kulaba nga bwe babeera bawola ssente ate tebagyonoona. Okugeza waliwo ebintu ebimu ng'olyajja ne yeewola ng'ayagala kusaanya obutonde bwansi oba nga ayagala kuzimba kintu naye nga ebisigalira agenda biibwa mu mugga. ABI yamba ninga shini tukolagana na bank na za sako kubasa kukisa obuhereza bwa sente ninga loan abahingi n'abatongi n'abashubuzi b'ebihingwa n'amatungo. Bamwe habeetabira omushomo ogu nabo bahiriye enteekateeka zaabo. Okushanga enyamisho zirabizwa kumara famu tizikarwararwara kubanza bazirabizwa barongera kwa famu ohinga ebinyansi byenge. Wamara gutwara rodeji eyokuhinga ekirakuyamba ekyokubanza ninyenda muno ekuyambiwe nk'omuntu otakagira heru ka famire yawe neza kuba nekuha ebyokurya biri kumara. Gasha kwa Simon Nayamba.